چالاکیان دم پارتی با روژا جهانی زمان دایی که بردوام دکن جه 18 ماه دم پارتی دست به چالاکی خو کریه حتی 21 ماه جی بردوام دکه یجا لناوا پرلمانتویا ترکیه جی ده هجماره که چالاکی هبن لسر و مجاره زیده تراد وستم زکی ایرمسکو پرلمانتار دم پارتی شرنخه هرج شرنخه میوانه میا برای زکی دما و باش بسپاسون میوانه رو داوینه با سپاس گلک سپاس با زمان دایی که چالاکی اول نوا پرلمانتویا ترکیه ده چبا و چوابه بله اسفری ده 21 سوات روژا زمان دایی که جیهانه لحمو گلان بالطایبتی الگل کرد اسپیروز دکم و جزانیش بیاد سه روژا لجنه ما چاندو زمان برنامه یک جبو زمان دایی که 21 سوات شرای گشتی را اشکره کرد 16 مه دست بی که حتی 21 سبات لوی برنامه ده 20 سبات نیزی 16 باجار و نافچه یا هم داخیانی هم مش هم بلاوک بلاف کرن هره اینی دیسا 21 سبات دیسا نیزی 19 باجار و نافچه یا دیسا مش بلاوک بلاف کرن داخیانی یه بداین طب که نه همه ریخستنا دم پارتیتنه وکی دی سازی و دزگه دموکراتیک این جواکیجه باشه لناوا پرلمانتویا ترکیه و چالاکیه و چبن بتایبتی بحثاویه که تکرن که هنه بجلو برگ کردی بچن پرلمانی راسته؟ از بحثاویه بکن طبی 19 20 21 حوالی من الپارلمنتوی دجه لسر زمان کردی و لسر زمان دایی که هم پیشنیار پرس داین جبوكو وزير رين پروردهیه وکی دیج بو کو چالاکی پیش بخن دویز هلاوستن وکی دی اینی داخیانین جوین داخیانیه یل مجلس ده دیسا بدنه لبل سرجلو برگا مش زانی لجنه یا گشتی ده یا مجلس ده قدخه چونا و آواهیش بوا قصه لسر جلو برگا برنامه کسانین چالاکی کسانی اما لسر زمان کردی به طایبتی راپور آماده کرن داینا وزارتا وکی دی چالاکین داخویانی وکی دی دویز هلاوستن هر سه روژا داخویانی و چالاکی وده داخوازی سرکی چه با؟ داخوازی سرکه جبو زمان کردی ستاتویک بداین جبو زمان کردی به فرمی جبو زمان کردی به زمان پروردهی به داخاز و خواستکا ما به تواهی لسر وی بتن وجد زانی و 100 ساله راستی ستاتویک جبو گلی کرد جبو زمان کردی جبو چانده جبو هبونا گلی کرد تنین الماکزاگونی ده تنینه ام دبیجی و 100 ساله ده به دموکراتیک آشتیانه پرزگیری که کرد بیچاره سر کرن ستاتویک جبو گلی کرد جبو زمان کردی جبو چانده کردی پیگ بی جبو ویجه البته که چالاکی جور به جوریه پیگ بینی پیش بکبن هم پارلمنتوی هم باجارین کردستانی ارنگاریا کردستانی ده یعنی بودما چار روژان دم پارتی چالاکی را گهاندنه لی بودما دریش هونه چبکن که خلق بگشتی لباکوره کردستان و ترکیه کردین لمتروپولان دجین فری خواندن و نویسینا بکردی ببن بله یعنی از دی ساد بیجم اف 100 ساله راستی بشافتنه که مزن لسرگلی کرد هی ارنگاریا کردستانه ده جبوکو اف شافتنش حوالی رابطن البته که جبوکو گلی کرد زمانی خواه پیش بخه جبوکو بنویسه بخوینه یعنی با آخوه لهر آوایی هم مالا ده هم قادن جیانه ده هم کولانا ده هم تاخا ده جاران چالاکی پیش دیکه لبل اف نبسه اف پیشیا بشاختن ناگیره حتی که فرمیت جبو زمان کردی پیک نه ستاتو جبو زمان کردی پیش نکوه ماکزاگونه ده مریتوه چه نبتن بشاختن جبو زمان کردی به چالاکیان به وکی دی روژانه جیانه ده آخافتنه پیشیا بشاختن ناگیرتن ام دیسا بیش جبو ستاتویا زمان کردی وکی دی جبو فرمیته جبو که ببه
زمانك ای پروردهی دبستان اولین حتی زانینگه بله پیش نکوتن فرمیتی که وصا پیک نه پیشیا بشافتن نای گرتن باش یعنی یا ما هری سرکش بو ستاتویه که زمان کردی پیک بیتن فرمیتی ده پیک به زمانی که فرمی بله چالاکین ما خواسته که داخازن ما حقیل سر بیتن برای زکی لباکوری کردستانه ام دزانن کو چم باجار و دور هنه کو ناوی وان جهاتیه گوهرتن لسر وی مجاره و کار کریه؟ بله راستی gelek cara pêşniyar pir ji li ser veqesê hatin dayîn. Wekî dî hûn ji dizanî şaredariyên me wexta ku li destên me de ji bo ku ev deverên ku navê we hatin guhurtin û hevalên me yên ku li ser şaredariya û meclîsên şaredariya de û wekî biryarname ji pêk anîn. Gelek navên taxa, gelek navên gwenda, gelek ez ê bêjim navên devera ji ber ku bibin navên Kurdî yên asîlane çi bi û li ser we qesê daxwazname li meclîsa giştî de ji pêk anîn radestê parêzgehên bajêra jî kirin. Lê mixabin piştî qayîm ketin li ser şaredariyên ku destê îrada gel de û piştî wê gelekî navên ku Kurdî dîsa vegerandin Tirkî. Wekî dî yê ku navdarên Kurd, yê ku rewşenbîrên Kurd hûn jî dizanî ew peykerên ku şaredariya pêk anîn ew hilweşandin. Li ser we qesê ji navên şaredariya Kurdî Tirkî bû gelek bajêra dîsa ew tabela anîn xal kirin dîsa Tirkî. Li ser we qesê eger hûn cardin şaredariyan bi dest bixînin li ser heman plana xwe berdewam bin bo vegerandina navê Kurdî bo wan navçe û bajaran? Elbette tabii ki em şaredariyên xwe dîsa dest bixin dest û dîsa îradeya gelê Kurd bikin ne heman demî li ser we devera ji bo ku zimanê Kurdî pêş bikeve qireş ji bo ku zimanê Kurdî pêş bikeve ji dervê wê ji bo zarokên me lê perwerdê bibînin kar û xebatên me yên veqesê çawa ji beryana hebû eynî dîsa bi wî awayî yê pêk bêtin. باشه te behsa hilbijartinên şaredariyan kir ez dixwazim vê derfetê kar bînim ji te bipirsim dem partî li bajarên Bakurê Kurdistanê dê çend şaredariyan bi dest bîne çavê we li çend şaredariyan e? Yani deverên ku qayîm ketî ser arman ji hedefa me ew e ku em hemû bajarên xwe dîsa radestî îrada gelê Kurd bikin. û wekî dî elbettekî li ser bajarên me yên dî ji kar û xebatê me didomin û arman ji hedefa me ew e hemû bajarên Kurdistanê erdîngariya Kurdistanê de em wekî Dem Partî bi hemû sazî û rêhevalên xwe ve em radestî gelê xwe bikin kar û xebatê me li ser veqesê didomin û îrada gel hatiye gasp kirin qayîm hatiye ketiye li ser em ê hewl bidin ku qayîma dîsa ji halê rakin û hilbijartinê de îrada gel dîsa esas bigirin şaredariyê xwe radestî îrada gelê Kurd bikin. Bi hejmar tu dikarî ji min re bibêjî Dem Partî çavê wê li çend şaredariyan e? Hejmarek elbette ki hejmarekê mirov nikare niha bêje ez vê bêjim hejmarekê mirov nikare bêje dê belê hilbijartina 2014 hûn zanî gelek şaredarî wekî rêxistina me ji berê dest xistin em ê hewl bidin ku ji wê hejmarê jî elbettekî zêdetir dest bixin. Baş e. Danîna berbijêran li Enqera û Stenbolê bi taybetî û li bajarên Koberê berbijêrên Dem Partî nebûne. Nakeve qezenca AK Partiyê? Yani gelek hevalên me li jineyên me li ser veqesê daxuyanî dan hev serokên me li ser veqesê daxuyanî dan yani armanca hedefa me elbette ki bilind e em ji wekî partiyek a Tirkiyeyê a sêmînî ji bo weqesê kî qezenc bike kî nestîne ew ji me re ne guncave ya herî sereke em ê çawa dest bixin em ê çawa li we da wekî rêxistina Dem Partî pêşxistina ku me danî pêşiya xwe armanc û hedefa me em ji li we da ser bikevin û ji bo we qesê jî me jî elbettekî namzetên xwe gelek devarên Tirkiye ji me eşkere kir yani kî bistîne kî nestîne ew ji me re ne guncave ji bo we qesê tek armanc û hedefa me ew e ku em ser bikevin. Lê gotegotek heye ku dibe Dem Partî berbijêrên xwe li metropolên mezin yên Tirkiye vekişîne. Heta çi qasî egeraveyekê heye?
يعني اف گوتوگو هون جوید بیجینه ام پی گوتوگو گاوا ناوین جبوا قسج ام بشیمبر رازبر ام تب دیگرن لگوری و رایدارین ما رهوالین ما داخویانین کو پیش باشە خستین ینی حتان ئەگەر ها بەیەکی هەیە اساس ما بڕێزەکی اوه ینی اساس ما اوه باشە لە هەمبەری هەن دەستکەفتان دەبە کە هون لێ دەرێ بربژێرێن خۆڤەکشینن يعني دستكفتي جبريان هاج هوالين ما اشكرا كر دستكفتيك هبتن كي جان ريخستن بتن لسر ريو ريبازين ما لسر ريجازين ما كي تهب بيجارتن البته كي جبريان هاج ما قوتي حوجه بكتن امي لغوري تركيا ديمقراطيك تربب اشتيانه هم پرزگریک بین چاره سر کرن امی گاوا بیجن نبله yani داخاز و خسته کنها گلمه پیش خستی گلمه رادستی ری خستنا مکری لحاور دوری ام نامزد خوا اشکره بکن و لگوری بی بکبن هل بجارتنه جبوا قصج اب تشتهوند بیجه دموی چویه دموی قضایه و هب دیتن دم گلی کسارا جهاتن پیکانی ولی هدی ما بره خدایه هل بجارتنه يعني هر و امیل بربژێرێ وە هر دبرا بمینن چه سر بکبن باشە من پرسێکی لەسەر زمانی دایکێ دەست پێ کرد و ئەزێ بە پرسێکی هەردیسان لەسەر زمان vê hevpeyvînê bi dawî bikim yanî ji bilî şaredariyan em dizanın navendên tenduristî jî wir jî pirsgirêka ziman gelek caran derdikeve bi taybetî kesên bi temen ku nizanin bi Tirkî biaxivin pirsgirêk bo wan derdikeve bo vê yekê hem weke part hem weke parlamentar we çi kar kiriye بله یعنی جبو اف آستنگیرا به من خوش پیشنیار پرسک دا لسر وقت کارو خبات نه همای متنه به توای حواله مجه پیشنیار پرسدان دم داخیانین تین داینج المجلس ده ددن وکیل لجنه آمیا لسر وقت کارو خباتش دمشیجه هیا نه همه آستنگی لسر تندرستیتنه اون زانی آج برای دو روزاجه لبالا فرگی ها استانبول دایکی که آما تمنه و نیزی 80 سالی جبرکو ترکی نزانی جبرکو زمانی بیانی نزانی جبرکو کرد بی کردی تنت زانی 2 ساعت و نیو هات آستان کرن و که دی زمان کردی جبرکو پیش بکوتن لوانه ما گو امی آفی شکل بیلبارد دا لدار بخی وجه نه آنیسه ما گو دم زمان کردیه بلا زمان کردی به زمان فرمی و پروردهیه نویس اف بو لبله پارزگی هاوانه قد خدانی سر قبول نکر وکی دیجه آن حال پارزگی ها شرنه 19 20 21 و 3 روزا جبو که اف چالاکی ام پیک نینن ام وامشا پیک نینن قد خدانی لسر چالاکی تابی که ام واستنگی ناس ناکن جبو که زمان کردی به خدا ستاتویه که زمان کردی به زمان فرمی پروردهیه امی چالاکین خو مشین خو داخیانین خو امی پیش بخیر امی بلاویکین خو بلاو بکنه گەلێکی سپاس بۆ تە برێز زەکی ئیرمەسک و پەرلەمانتارێ دەم پارتیە شرنەخێ هەرژە شرنەخێ تو میێوانێ مەبووی دەم باش